Tingwang tu di je thonan ni Nelo sai Thanai Christmas 2024 go Pani bo nai Klui bo nai Ja son go program di Golong set pen gasu Wizio Tapulu Kadi aliu ningo Gathering activities Lafis Pakyang nasi Di Wizio Tapulu ja Kadi Thoi Dia aliu neu Patu Kohum Jamra Sului ni Patu Thon Jamra Palat King Pam Jamra Kadi Palat King Ikham Jamra Pon Pikhailan ja Tingwang tu di je thon ni Tuja aliu than chon Hak the herald angel sing Kadi Jisu tibo ramba gasu Ran khai piwe pasi Jisu mana kediperiga kuangbo Jisu Krista kediperiga kuangbo hasi bahasi ran khai piwe tuja aliu syam khai ni ne to thain chuan ra aliu joy to the world mathalo ara piu wangi kadi Krista tibo lamga aliu Krista si pasi chuange tibo lamga aliu thamglan ni chonchi aliu pasi ran khai piwe to aliu syam khai ni ne Wibo Tului Kati Jisu Bo Prambagan Yu Thai Chuan Ra Joy to the World Kati Krista Tibo Lamga Su Pasi Chuangi Tijo Aliu Micham Glanne Aliu Than Yang Tuja Aliu Go Worship Timna Tului Lit to Haiboga Glory to God be the glory gan homene Chuang Lui gan homene Lui the last King of Kings Tului Hi na Tuja Aliu na Christmas ku celui kiteng lam cuma tadi tu Christian buku we classical hymns ramai cuma tadi tu tuai biblical gospel we hina si kingdom ruling cuang kadi muang bo tu ja ali celui kiteng lam hai bo kingdom and ruling tu bo hai si connection celui si kiteng lam tu ja connection tuja celui mesin pat mandi tuja cuang di kati muang bo king ruling tu bo gulat king se tuja pligu himga pligu celui ga tuja pligu connection bam ja tuja ro khai tan ne aliu ni hai bo cuang lui cuang gu celui cuang di gu celui kati du cuang no muang bo gu khu bo si pramba ba me Prambaba me delo sai Bible ni alitu sibo chuang ra chamsi Bible gam sanjung olen khaye pasi he is born king chuang chu ju manawange aliu scripture puiniu pahai ne bo kumju dega silo chuang chu ju manawang kai bo chuang si dega silo ju ja question pa manawang bo ga ju ja manu khai mi de asaida in the future asaida Haibo chuang luisi Haibo chuang gu luise Wibo ting theng chuang maga Sibo ting theng chuang diga Sibo gu chuang di mai si ting theng kring ting phang lu ju Haibo gu chuang luisi ting theng chuamirai Isaac what new joy to the world ma thalo ara piwange tu japana masen patle Kulu aliu gu song leader ni tu din khai mi de aliu ni chulu ithuo ga delo aliu ni thu ko bambo si aliu pramba sikra pathawe tu ja aliu song leader ni din khai mi ne maji ye ke kenglam ra thoi sibam ta lake joy to the world is one of the Christian classic Christian gu very popular Christmas hymn aliu tu ni sibam me nothing the one so di aliu tu ja si mi bai si Joy to the world mathalo ara piwange tubogu tuluisi tudi khangse mai pra thuja na mai ra si ma bam ta laki Joy to the world hai si yo aliu Christmas ka very popular tura Christmas ka thutan dan bo Christmas ka jangsum chingi sra Kraibo nai di dun son masaran ning masar tu thune thutan dan bo popular tura hai si one of the Christmas classic tudi aliu na mai ni haibu prambasi sima za chubam talaki haibu joy to the world se
Bethlehem gu pariang wa hai mathalo arapiu wange Bethlehem ga ko lui make hai lui si joy to the world Isaac what na pana rau hai ni bo pugu intended original meaning hai si it is nothing connected with first coming Bethlehem ga connection wa hai mathalo arapiu wange tuja Bethlehem ga ni na tu ko lui make hai si ketengura kayang sibam talaki tudi nama itu ina den khai nie naliu habo joy to the world mathalo arapiu wange tibo tinga nilulum chin ga si Bethlehem ga khaira make wi khoring kuang ga ngi na tuje makum grabum ke ara mathalo arapiu wange tuje Bethlehem ga kuang baracham make first coming ga pani kuang bo Mary Joseph Shepherd wise man Herod sibgu connection wa hai joy to the world mathalo arapiu wange tuzi go fast coming to connection wa hai it is all about second coming Isaac what new haibo joy to the world mathalo arapiu wange tuzi panam sing pat po hai si pa wang mi dai alu lek sai khai mi dai puki lek khai mi dai tuza wang bamna wanglan mi dai chuang thuju na khat wanglan ne alu chun we joyfully we are singing and awaiting and celebrating his glorious return as a king alu second line ga let the earth receive her king tu ngawe sisi de second coming ga let the earth receive her king tuja haibu lui ga alu no ngau lui mathalo arapiu wange tu bo lui hai si Bethlehem tu ngin tu what the connection hai si second coming ga alu no agunja malumai ni agunja puku second advance second coming tu joyfully we are awaiting eagerly we are awaiting ja chun wi ja chulung di ja gunja chubo pan wang ja sai khai mi ne mana wang ja sai khai mi de buang bam la wang ne chuang thu ju nakhan lan wang lan ra bo itu ja alu chun wi ja Christmas ka chubo lui esi na mai Bethlehem ga pariang wa hai joy to the world arapiu wange itu ja Bethlehem ga kuang bo lui ma ge hai si second coming ga chuang thu ju wang lan ra bo lui Isaac what new Isaac original intended meaning pan hai lui missing pat kame bo hai si alugu worship leader na tu ja din khai ni bo so mji jam ji we should know what we are singing we should know whom we are worshiping and whom we are praying alu worship ka pra thu bo alu nu kuang bo tinga tu ja chui sha se thu bo ga tuma tai du wahina ga worship ka alina kakambo ktenbo alina kuchubo hina si alina tuja lungchun ga khadia lu pi ga connection bam ja si ja tuja aliu tingong to hamra tai advent Christmas aliu new community po hai si pugu mana wangra bo tu gunbo khonbo khadi welcome chuja aliu advance Christmas sai si advent Christmas hai si aliu minute le 25 December na aliu new minute bo hai sira pugu singchai tu thon bo khati paniu dipri ga aliu leng ran khai piu thi wang khai mi bo tu aliu chinwi ja chingi bo khati pra thiu jiu alung di ja chuwang thi pa wang lan ne aliu tu pamai ma tu mulong ra tu ja lung lui ja chinwi ja hai bo 25th Christmas hai si aliu chingi boy aliu I see we live in between two great days na mi pui ne pra thiwo ne kakalung ba me we krai ba hona jisu hai si chamai na ma thu ma ga ma sang sak ne krai bo nai si na mi pui ne pra thiwo kakalu lung ba me krai bo nai hai si jisu hai si chamai na ma thu ma ga ma sang sak khai mi ne pani wo pra thiwo na mi pui hai si nai khat ra jisu ma ga si ma thu si khudung ra bde everybody will kneel and bow before the king jisu tu mthu maga msyang sat khai kne bo nai khati du jisu maga mthu si wang khudung gra bo nai kaka aliu hai si lungba me jisu niu dipri ga go fast coming wang krai bo ga it is not a good welcome to me khai make gi dipri mai niu alium di tu silo sai na mai piu mai tingkum ni ngalas mai was you ga kamsat khai mi de disuna ke dipri ga wang krai bo first coming ga si dipri ni tu welcome to me make alium ni sibo ko evidence ra na mai was you ga pa putu mana ko wang bo pa dipri ga ko bo jing jing ni kamsat khai mi de kamja herod ne kamja sibu lung pom pom ma jolo
Dekam go sibu kasa, sibu go cruelty, so anger outburst. Dekam go sibu go pom mazlopa. Dekam za Jews mugo literature expert, Jews mugo scholars mundong tira Old Testament scholars mundong na tu Krista tu si. Wih profesi ga tu za chuang si lungwang ne Bethlehem ga lungwang ne tu za pelugu literature Jews Old Testament pelugu literature ga so. Wih chuang tu si lungwang bo nge na lungwang bo chuang tu si pelugu literature ga show hai bo aliunio khat ka Matthew ni ga aliunio ngoluwe. Wih mugo Jews mugo scholars scribes kadi high priests manu Herod tu si chuang si atu jo lungwang ra boy pasi Bethlehem ga lungwang ne itu jo atu jo bugu tura tingwang latka sanjaro kami boy itu jo Herod tu jo show hai bo si kan si de Herod si i chuang thing na chuang thangat manawang itu sro i wati achin wi la ke alum pom ne Herod chamai na lung chin sira chuang khat bam mana chuang khat manawang ne tu pau chu sai chau no bchin wi ra lo si jeng ni de si bulum pom kme si sibungam kam nge na wa ju kam sat khai mi si Herod tu bo hai piu hai si chamai powang di lam nga na panam piu khang sum kam sat kane ho ali Bible gar hai bra sam hai tu di Romans mugo hai thoi Tacitus Jews mugo historian Josephus bli huan ali hai sing ngol we Herod hai bo piu hai si powang bam cha he's a very suspicious possessive man pa powang bam cha panam tu tani pi mlim ni ma kai tu powang bam che tu ja panam khang sum tu di kam sat kane ho Herod ti ho piu ja ali Romans mugo secular mugo history Romans mugo Tacitus account khati Jews mugo ai thoi Josephus ko account ngana ngol we panau gu pupui tu tani kamsat kene ho we tira mlim sa ja putu powang bam lam ga panau pupui si suggestion kam me ki kim tu tu panau gu pupui panai tu tani Herod asi kamsat kene ho we tu pana pilung hangsum tu di Herod asi kamsat kene ho we siron ma ja pa sai gra bo na mi pui mi ura na bam ne si ma song di pana ting sam ho tu pa kamsat we Herod tu ho si alina chmai wi kma ho we tu ja pelung si sa sang sao je panam tu di kamsat panau gu papui panaim tu di kamsat tu pasi tu si jisu mana ko mo di si kulu chuang bam lam ga bliang e pana kamsat gene si ki khun mai tu je panam siap zai siap panai siap tu di tu jisu si ka mana mo dinga pandian pesin wi rol wi prupa na I ko humne ningalo tu wi ndila skadar sanu sia si ka ni de chuang manawang khaim bam me tu ja wi mudung ne tu show hai bo Bethlehem ga manawang ne tu ja din bo tinga sibo lumpum sibo gu kasabo so cruelty samai ni na tingum ni nga hala waju kamsat kai ne bo sibo lam ga ni we tu ali ngol we Israelite si lam nation country ti chang ti bo nam me tu di international ja weekly news ka headline ga Israel hot discussion dekam ngan yulo Israel aji English lagala we beleaguered nation tu a tiny small minute nation tu di international gu khatka ntula weekly ntula news headline ga Israel gu nam poina nation poina rasam hai si tu ja ana hafta bachang news ku international news ku headline ga pat palen dekam ju jatsi ni Israel tu firoz ro prambara saitan hai si tingwang gu program Israel khati Jerusalem na mathingra bo role asai tingwang gu future program ga saitan hai si ba me si jeng ni de pana nation ke ki tu than fuza Israel tu se kam hani sai Jerusalem si kam hani sai asai tingwang go future program si tu thui lu la men tu si jeng ni de nam poina nation poina khatu nation mo ju firo bo news every week news ko headline ga Israel tu pat bambo chamai nam hi nation hi na ki kailab tu Israel tu firo bo ramba sira saitan si tingwang go future program si ba me Satan si Israel hati Jerusalem go role tingwang go Jerusalem panai tingwang go program ga tingwang go calendar ga Jerusalem hati Israel tu nitu tin puralo tu Satan si sibu go tingwang go program tingwang go calendar si siba me sikani de pana
nation ki tu ten muja Israel tu kam hara kam bombosi Israel tu kam hani sai tingwang go program tingwang go chuang di program mai si hami raboi si jeng ni de setan yu meran ga bombo ai si pugu second coming ga hatuja Zakaria krim da ki wa denne jisuna kum wang clan bonai pengien si Mount Olive ka wang kum pengien si panrai sang ni tiwe tuja Acts chapter 1 ga di tuja den khawi ne Galilee mayo lium de fui banglo ni pa khang mane haibu zai jin cham kum klan ni hai ka pengien khai klan ne Mount Olive tra Jerusalem mungai hai ka nai khim long kum boy tuja haibu long ga si Mount Olive ka si Jerusalem munga Mount Olive ka si pengien si sikasi kumlan raw boy pugo second coming ga si sikasi Israel gu migre mai nisan hi na tu si pa kam ha mi raw boy sik tiluza Jerusalem mai si wang bam gu capital thura boy asai tingwang gu program ga hai si sikani ude nam hi na Israel tu firo ga bam bo hai si sikasi de jisu ni wang bam he will reign we Jerusalem the capital thura boy pasika su muang ra boy newspaper na ali tu de pat bamlo tu din khai biye tu di Bible na ra ali tu din khai bi bora de kam de si patlo tu the Bible na ali tu din khai biye newspaper it tell us what is happening but the Bible tell us why it is happening alu Bible ra history is future history di Bible ga bamne history tu na takne ora sam crowd record le tu san sia from the secular definition to the alu from biblical perspective biblical definition of history alu gura history kitang ni tu future history kitang ni Bible ga bam tu sisi de newspaper na ali tu din khai bira haibo haipat bamme thanai ha ka sura sampur ga akib bamme thanai ha ka kampo pi akib bamme tu ja newspaper ga den ne ti de Bible ga dikan tu si lo de kam tu samaina na pelam cha example tu ja newspaper ga ra dipri ga pat ka bambo pausi ali tu den khai biye tu di du Bible ga ra dipri ga nikam jiu si pat bamlo tu ali tu den khai biye jisu go first coming ga setan new chuang si wang ba me tu ja setan new si moi si ninga ni ali ngolo lo sai bugo first coming ga setan new chuang si wang ba me tu ja setan na acknowledge ku chu si luwe si moi si tu ja ling ninga ngolo lo sai pana fasting kam jana me puya tai fasting kam ja kuloi boga patu in tu haibo wang di si pine I will give you this kingdom I will give you that kingdom ja pasi chuang e tu setan ji si bam bitu muang ra ho piu e rule ju ra ho piu tu setan ji si bam bitu pa ko wang bo for first coming sikan you de putu masra mai ka ta do hanga tu haibo wang bam ji pine na gden sa suisra tu haibo di ji pine tu setan ni tu chmai ja hui ja bu context bu chmai lun bu level sai sui ja setan ni ki ham jo wang e tu jisu si chuang ne tu pasibam cha suina haibu wang di haibu ka disin tu kira boy na kana hatu kam sai tu satan je go fast coming ga tang ni even satan acknowledges kingship pasi chuang ne tu satan ga tang di sie namik patlam wak si mai ni hai theng tu kuang boy si pramba ni le reng ni pramba krai bo khona chuang si manawang siap ni ma tu confirm kam gra pani boni chuang tu si ko humra nami pelana atu ja kuang mai si pramban ni le ni chuang manawang mamme tu confirm kam gra kadi chuang tu si plino ko humra wang bo we pugu foreigner herald atu ra pugu first coming wang ra bo champo pa wang kam khang chuang wang kam khang kulu chuang wang timme tu ja announcer messenger John the Baptist nadi dedin lo sai Matthew sumga lungli lo chuang di hai wong kume tiwe khati du jisu na pugu ministry hogap to the palat Matthew na record kamrai changbo ai se Matthew sumga jisu na dedin lo sai wo ministry hogap palat king New Testament ga pana tuja wo ministry hogap fasting sala pugu ministry hogap to palat king Matthew na record kamrai changbo lat king asi repent for the kingdom of heaven is at hand kingdom of God is at hand tuja Matthew ni record kam khai mini Matthew kriu ga amai mu tudi pandne tachlo kingdom
lam chuang awang di lam ka si taluju dunron sulo tu ja maim tu di pan lang pale khadi look madai ga pan dunne I was sent to preach the kingdom of God in di priga atu tha ko ngol lamra hai chuang di tingwang gu chuang di lam ga I preaching gam gra atu I din mudura dilen gra di priga wang bo we atu lang khai bo we tu New Testament ga Jisu gu message thai sang sambali muthu ni siba me Jisu message patap pajam katam ga tu pa message ka me tu di New Testament ga po message thai sang bo sum ma sira we sermon on the mount Matthew 5 to 7 the upper room discourse pas we sami gra irai nam sang sa le Thursday nan chen che we ho mu tum long na molot tu ja tingen khubo chen che John 13 to 17 kadi Olivet discourse tu Matthew 24 to 25 tu ja pogo haibo sumji message pogo thai jang New Testament ga record kam khaibo ga to haibo gu message New Testament ga pogo message thai jang bo message sum mai si Matthew mangyu ga chini eklo the beatitude the sermon on the mount Matthew mangyu ga chini ai si it's all about Matthew mangyu ga chini pogo ti sermon thai jang bo krai bo si chuang di gu the chiang ta zai English la dan sa manifesto the kingdom's manifesto tra pu chuang di tingwang gu chuang di gu the chiang ta zai meliang e Matthew mangyu gan chini ta ro khai bo si pu si si sermon ka thai chang bo khat le pani bo ga John 13 to 17 si panas chon kum tu sang san ra wa than chin kum Thursday night chi hom du pana aparum ga tu ja pana chala teng ja sikadi din khai me ne pu gu chuang gu promise khati chuang ni wanglen ra bo lam ga tu ja hom du plung kam ba di khai mi de sikadi pu chuang di solo bo kan khati du Matthew kaim da ki khai kaim mi ki ga si pasi hadi du pu message thai chang bo sambo New Testament ga hadi du hakadi du pana ni kan di message thai pu chuang lam ga si pa message thai je pa dan lo pramba si bami hakadi du pa Matthew makam da ki on kam mi ki tang si easy lajan pau thi wang ne ia si amai mi tu ja ran khai ne khati awang di si ia si marang khang ne tu ja ali New Testament ga Jesus Christ bo message thai ki chang bo som mai se chuang di wang lan ra bo chuang thi wang lan ra bo lam hi garona tu ja Jesus na tu ja message thang ja tu ja kam khai mi bo ali ngo we New Testament si ali lepa ga tu the Matthew chapter 1 ga si Matthew New Testament jin ditu holo sai King's genealogy King's pedigree King's bloodline tura family tree tura Matthew si New Testament in the whole side Matthew chapter 1 ji chuang gu wi kulu David kana house pasli Joseph Jisu tura chuang ka ki tu record chuang ka ki gu record na New Testament je lepa howe New Testament in the Louis Glen osai Revelation 22-21 ga si we bogu Jerusalem wangdi New Jerusalem ja sikasi Jisu no chuang thu ja ting atu ja bammi wo chuang wangdi ja sibugu throne at the New Jerusalem New Testament je tu ja chuang Jerusalem ka san ga si Jisu no muang ju tu ja bammi wo New Testament ga si tu ja New Testament ha si atu ja lu khai glan ni aliu phumling church tibo hai si kupat mi mai pagu wangdi mai alusi pagu wangdi mai ecclesia church kolot kupat kami mai pagu kingdom leng tu sai alusi society tamsen bawe chamaina rong aso alu chamaina tamsen bawe jat nation rong aso alu nation tamsen bawe tu pnai alu gu tamsen bo si mai ni tu ngo pa lo sai chuang lat ka piu go ga alu gu tamsen bo si ngo pan le our distinction is known alugu tamsin bo alugu wang di mai wi bu chuang wang di mai gu tamsin bo nega ngopalo sai chuang lat piu bo ga alugu tamsin bo asi di pri mai ni ngolwe Paul the Philippians sum ga alugu citizenship our citizenship is in heaven alugu citizenship haisi tingen lam ba me kiwe alugu original other card tingen lam ba me kiwe Matthew sikani de Matthew chroka seek first the kingdom of God rai bo tingwang ka di si phululo chuja sikane Matthew chroka den khai mi ba wa si
Aliunu Krista gu manaung bo racham Krista ring ting Krista na sai khai mi bo khati Krista na ring sulan bo racham silu jalu Krista Jisu Krista tu sikha so ali si chelu make racham si sikan su luimi make khati pahai si tuang e tu jalu na silu bo gana sikana racham si luimi make sikha so ali Jisu Krista ji so syak lo tu jalu si muilu make tudi pahai si tuang riga tuang e King of Kings tu ja aliunu silu bo tinga Jisu Krista ji kachang syak bo solo so syak lo pasi tu ja aliu sikha su silu e Jisu tu bo hai sira pazan ne Jisu tu bo hai ra than chono le mi kham khai ni Jisu tu bo hai ra pazan ne tudi Krista tu bo hai ra mai aliuna kamaning bora muzu kamang ring kang mai Jesus Christ muzu kamang ring kang mai Krista ti ora nalang ti ja lu kula maning marawa ti si nalang jan make title le kun chon den khai kne bo kum ja thoi Dr. Hibo tu sai Hibo tu na Jisu Dr. tu na Krista Jisu Krista Krista tu bo ai title le nalang jan make aliuniu siraboniu Krista tu ora akadiru anointed one king Messiah Old Testament ngan Messiah tu New Testament ngan alu Krista tu prambasira simple ga anointed one thai hai me ko thai hai me bo wang tu so aluna Krista tu bo si nalang jan make tu di pugu chuang go title le aliunu Gospel of Jesus Christ tu ja Matthew Mark Luke John ba me sikasi good news ja kuibo champao pa se ran khai piu tu ju pa wo first coming ga pugu gospel ha si kuibo champao ha si the declaration of the kingdom awang di ai sin hatura boy tu ja pasika campaign ta khami de declare kam khami de tu ja aliunu revelation of Jesus Christ tu di ba me mudu khai bo revelation of Jesus Christ tu di ba me sin de tu mudu khai ne tu ja kulo butu the time sui khai ja machui ja khinja ai pangam gi go to thoriang hoina jut tap ja ba phai tani gol tum na singchai ga tu sang sat khai min ni tu pugu pakien di bo pugu kangam bo pugu wang di pugu glory ja pugu kangam bo tingwang na phumli bo gu pugu color sing molen ba khai tu sikani su de le liang malat ka budu khai bo revelation ja revelation gara gospel of Jesus Christ pugu good news say revelation of Jesus Christ budu khai bo pugu glory se pugu ken di bo se it's not yet unveil pugu ken di bo pan chuang chu ngam kam bo chuang rapiu chuang riga chuang thizu pana tinggi di pri mai tu ngolen bahai aliuniu haka ngolu bora pa nakhara ha revelation gu ari kase aliuniu ngobo si mudu khai bo gu ari khonga si pa hai si nakhara paken di fui ju chuang khadi lajan pau thiu ju pugu chuang di si marang khangra pu second coming ga wangne ju revelation of Jesus Christ si tuwe aliuniu pugu first coming khadi second coming go difference khena mui bo ja aliunu alam mo ju ngo luwe ik se den khai ni pugu first coming gara segan new pugu kamana bo phung tu show khai bi pugu second coming gara so hiu segan tinggen jing ka kyura boy pugu first coming gara khangsi mare no me putho ada we pugu second coming gara jathi nang chmi khina putu ngau ne pugu first coming gara play room hai play ru khai gra ki han yu pugu second coming gara pakin di ni ting di pri ha se fui ra we pugu first coming gara nami palawak sima yu pleng klen huang e pugu second coming gara pan yu klen thu yu huang ne chamai nang le khati pugu first coming ga helpless baby o pai ka ha bo ngi na thu lungong e pugu second coming gara juda gu kui tongkui thu yu lungong ni thu roaring lion tujuh kelura, buku first coming er ni no pai haza, tujuh lungwang ye, tujuh buku second coming er lion of Judah gu dong kui tujuh roaring lion tujuh wang ne tujuh buku first coming er kamat thakpo kebang kat tujuh pa wang ye, buku second coming er ngam kam kambo chuang rapiu riga rapiu
tuju wang ne tuwe buku first coming gara ran khapiu tuju wang ne buku second coming gara lajan pau khadi muang pau tuju wang ne buku first coming gara pui wan pui ga chuhui chuki tuja bam khai buku second coming gara it's imminent unpredictable mighty si make de do wang lo tuja si make buku first coming gara tingkom samri sum piu pa di ga long khai buku second coming gara ting theng pani muang ba mirai thoi di du pa muang ba me thoi di he is ruling an invisible kingdom ngau kama bo wang di thoi di pan muang ba me rule kam ba me ndiga pa rule kam bo the hearts of his people the hearts of his subject pa mai mai hi nu gulung chin ji pani muang ba me thoi di du sikan yu de aliu new joy to the world mathalo arapiu wange tibugo third line first stanza third line ga let every heart prepare him room cha pano wanglan raboga chuang thi wanglan raboga mai machiu si pulunga tuja room si kedien lu bam lo tuja lin joy to the world mathalo arapiu wange tibugo luiga third line ga first stanza third line ga lin chibo ramba aisi mai hinang lunga pa bam leng tuja mahinang lunga pa bam leng den lo tiwe dana 25 na lugu litan pui seba ni diu tuja chu hai ni ne bogo chui is there room in your heart nulunga pa bam ma tiwe make room in your heart nulunga wi bu chuang leng si pa bam den lo tuja lugu alitan pui seba ni diu tuja chu hai mi de sibo chuang wang ra go khati pamai mani lunga pa bam den ra go lamga ngai khatra sibo wang di sibo kingdom mai si smai ma thing mik na ngomani it will become a visible kingdom bogo second coming gara haibo chuang di hai si hakala me de Jerusalem gan capital thu sikana pa muang mira de smai ma thu sibo gu wang di hai si ngomira bade tu di sibo wang di ga ngat kram mai sira pa wang kam khang palung chin ga hai ka pa bam pi khai mai patu pi pana wi chulung chin kamong rule kchibo cha playing room bi khai mai ronang sibo wangdi ga si ngatrai kiki matropi ngat khai la ke sibo wangdi lam ga si azaya chukyu go chani ga sibo the nature of that kingdom sibo wangdi sin dit kum zaila ro tuja azaya na tuja pa wang kam khang tingkum ka sini ma songa tuja sibo wangdi pa second coming wang jo wangdi se cha pa na marang khang bo ga sibo wangdi se nikum wangdi ra lo tuja azaya na tuja din khai mi de sibo wangdi se mui khang bo ga pamlan thula ke tu azaya ki ho chne ga mui khang bo ga pamlan thula ke agi manai bo si pamlan thula ke tu agi manai bo si pamlan thula ke nikamja si Emmanuel wangdi thumera bai tu tingwang Emmanuel wangdi chume sai agi manai bo si pamlan thula de peace khadidu sibo wangdi ai si majibo khadin changbo ni mong ne majibo khadin changbo ai si koi bo naila ke majibo khadin changbo ni mong ne sibo nai ga su ting teng mong bamira bo e tija azaya na den khai ne kam bu tingwang na alu sukum bu chuang sukum bu wangdi ai si kam alu leng offer kam khai jilo ne kam alu leng pi khai jilo azaya ni din ne seven go last part the zeal of the Lord will do this tingwang gulung set new sukumbo wang di hai si alung leng pi khai mi boy tudi haka question pra chubora is he your king is he my king pasi nuwang di ma pasi nuwang ma pasi awang ma pabam nulunga alunga bamma paniu alulung chinai si alum kumma si paniu muang bamma si de question ji aliu new rapiu ti boy si Greek rapiu ti boram baram master re to English kar lot ti English translation ka se ta Greek ka se kyros cha rapiu ti bora master kyros cha toy aliu rapiu ti ko putu ku boram bara pasi aliu master me bde pasi aliu master me sai aliu authority aliu chinning takura aliu ring tinga wati aliu authority ha me de aliu right ha me de pa chinning ga maliang aliu putu rapiu ku sai pasi rapiu ti sai master to a Lord Kyros tu sai putu aliu rapiu ti ku sai another word master ti ku bang boy master ti ku mu sai
Pecining na ring tinga ten sila de. Pecining wi chuang cining si ten rasanu. Aliuniu toy chuang thuja putu lutau lukhai lumak sai pasi sibu chuang di khati sibu chuang si tingwang ne lu offer kambu tinga aliuniu sibu chuang khat tu si aliuniu lutau lumak sai pasi chuang thuja altu aliu leng chuang thuju wang ma ja lajan pau thuju wang sang wang jing ra boi chuang thuju wang ma ta di lajan pau thuju wang ne thisi de chan sa mai si Jisu Kristana, depart from me, I never knew you. Jisu Kristana, aku langsung tak melo ini tu si make itu orang. Selat ketemu lanan itu dengklan nol sara. Nang hai si awang di mai make, tak melo ini tu si make. Itu go idea si de. Kulu perform katna. Hosana, tuang tu ja. Pogo triumphal intriga tu ja. Passion week tu ja. Lau hai mi de. Wah, thai mana sibuk perform sibuk cemai sibuk lu lau hai kene tu. Hosana, tuang tu lau hai kene tu. Wah, thai mana crucify him, we want Barabbas. Tu je lau kene ni wim dong se. Sukum mai si de. Sibo wang di gangat. Wang di go mai makai tu je alu ngobo hai si. Sukum mai si de. Kulu betul. Hosana tuang tu je lau hai mi de. Wah, thai mana betul. But crucify him tu je. Sibuk cemai je, sibuk perform ne. The same people, the same group, shouted again. Crucify him. Misang san milo tu je. Tu je lau hai mi bong ngowe tu je. Hai bo group hai si sibogu wang di mai makai tu je alu ngolwe. Apa alu konteks ka den wang sai. Alu men gana cuang tu den je alu ring tingara. Betul, cang. Pi cuang chu hai ma sai si mo group nain cham raw de. Idi nang di. Jisu si cuang sai. Cuang kedin piuk ma bo hai si betul trek betul katung bo taraw de. Te cuang khang ga to tung sai. Ndelo tu alu si ba me. Revelation mengiga pasi Lion of Judah gun dong kuye de kui chang de mam dong kui de Bible gan dong kui de lam Bible ga Revelation mengiga pasi Lion of Judah tiwe second coming ga pasi Lion of Judah tu jum lan wang ni tiwe sibu gu Lion of Judah tu gu pramba sira ha ka si chuang gu pengkan power sia chuang gu authority chuang na muang bo ati chuang bam tuwe kui kui si ni kui tu mai tingam ma gi du king of the jungle. Sibu idea tu. Chuang the what? King of kings with the highest authority ja. Undisputed king, indispensable king ja. Chuang gu pemkan, chuang gu authority. Gu idea tu. Sibu gu Lion of Judah tu rambara nakat maciu si. Alu nam gu cartoon ga chuang tu kui na sibu gu Lion na tukang riga bong khang ja. Kau poin nam na maciu tu kudung ki ma pamaga. Sibu gu picture tu kenam bogara Lion of Judah tu prambara sibu gu chuang se sibu gu chukui sibu gu Judah gu chukui se tu ja sibu Judah gu chukui ma si ma thu ja khudung gyra gu sibu gu idea tu we nimine John 3 ga mai khat new plung lima sai manak san lan ma sai tingwang kadi ngol lake tu sibu Yesus Kristus bu chuang Yesus Kristus kadi si ngol lake tu unless one is born again none will see the kingdom Yesus Kristus ni mana ko bo hai si samaina huna ga sai ka ba mai si mana sanura Yesus Kristus hai si mana wang boy Yesus Kristus mana ko wang bo hai si samaina huna ga sai kai ka ba mai si mana sanura Yesus Kristus hai si Dipiriga manawang boy. Pagu sibogu wang dito manasan luzi ngolura. Yesus Kristus si samaina manasan luzi sibogu suwang di hai si ngolura. Yesus Kristus si ngena tuju Bethlehem ga manawang boy. Dekam gu sibogu wang di depending abam zlo wang khazlo. Toya le 4G 5G mene 10G 20G salawang rama. 5G minute 5G kenga ba mene nekam go toy chat GPT
bamene toy jija nikam bugu sibugu chuang di hai si thoi tang pending abam julo wang ma khajulo second Peter gu somga kidne kasem dona naliu Yesus Kristus wang lam ne de kam gunta ga tu sai nem na plan tu di pri tu luim ra bo juja scoffer dine oi English la jo kasem dona jula karem ka thaina ba no isor ka wen ka dai no la roi ju karem ka thaina ba jo tu tinga Peter ne tu dine upa wang kam khambo prambara semaina lungli luju sibugu wang di mai chulura leng wang makhaje for what coming to repentance tu sibu chuang di thoi tang pending kam ga bambo hai si 5G 10G 20G tu matai du cha di pigo juga de chu semaina si kum malam ga leng mati semaina si manam san nak sanan ju sibugu wang di go other cut si tol waiting phang ma kelong ra wang sibu wang si powang di marang khang ra wang khai tu second Peter sumga lim sanjang olwe nami palawak si mainu sibo wang tu si adau kam kha ting plilung singa mathak make restless they are restless until and unless they meet the king confirm the king and worship the king sibo wang tu si plina adau kam kha ting sibo manawang bo wang tu si pliniu adau kam kha ting plilung singa wati agi manai bo phangma ke tatle maniu ron le tatle laska adau we adau kam kha ting nami palawak si mai si plilung singa mathak po si phangma ke si panai cham raw de naring ting aring tinga sibo wang tu si adau ma ten luto ma ten mathak po agi manai bo tura tingwang go agi manai bo tura wa do di kring tinga wa khat na di ki na di wati ali tu pi agi manai bo pi khailu la ke wi namik palawak si mununa wi khogu mana ko mo chuang tu si me adau zo confirm gam zo kom ma ten plilung chin si agi manai bo phangma ge tu si panai cham de naring ting aring tinga ali nu sibo wang tu si me adau za ko hum za putulu tolu masai agi manai bo tura ki bo puki haye ali nu job ne tu din ne chamai na gu kring tinga problem hai si wi klu chmi thu da patara khangkum na chamai na kring tinga problem si panai cham mi tu wi chmi thu da wam ni phu da ka mati patara khangkham job ni din ne pane chai bo chak cha tu din ne chamai na gu kring tinga problem hai si mi phu ga wi chmi ga patara khangkum na klui nai ma ki tu prek chakam ma ki tu di bible na old testament na salom muslim na walaikum salam alaikum thoi arabic hebrew plu tu selak ke jam mi tu salom walaikum salam alaikum tu thoi old testament ga hebrew ga na salom tira peace tingwang go agi manai bo you know supernatural peace situ we tu sai lu kring tinga job na kring tinga si atuza we klu chmi tau je patara khang pryak changam labo klui nai mo kum je kring tinga problem si bammi tuti do bible ga old testament gan salom tingwang mai haisira salom bammi sibo gu non gu problem diga lung tadi du tingwang mai mara salom si plilung chinga bammi tu new testament ga salom gu exact word alinam pulung jan ga irene tuja irene tuja peace tingwang go agi manai bo wasi atuja dipri ga skumbu go bo problem bam tadi do tingwang mai mara tuja tingwang go salom irene agi manai bo wasi tuja bamne tuja babel na promise kam khai tudi alinu sibo wang tu si adau masai sibo agi manai bo si dipri ga di dola ke rest in peace laki les mai sai rest in peace tuma di priga di sibu wang to adolu mata sai ka gi manai bo phang laki ka sai bo di rest in peace adol laki ting theng sibu wang ji ali lung chun ga lu to lu ja ka bam pi ma then sibu wang tu si ali lung chun pi muang ja plam hi na di priga problem per ban te pana ali tu guide kam ja pana ali tu kha khai ja ran khai ja pana ali tu jam long khai ja mazang khai ja pana ali tu muang ma sai
kering bawan gadi tu lu job kuch mi putra rawo si liga tu si problem liga tu kering ting lu khaim rawo sai ta tu rest in peace lake peace ne rest in peace la government khatti ki dipri go history ga chmai chuang khatti ting theng ma ke Yesus Krista ro ne de Yesus Krista ro ne de Yesus Krista gu government khati Yesus Krista gu chuang di ro ne de ting theng kra si kani de putu king of kings tu alun ko kubo si pa si aliunio tingkum 상니 마송가 코링공가 시 디프리 송 디게 henbo 올롱카 디게 henbo 코링공가 시 밤뉴에 네칸투 디프리 송 디헨네 죠 덴줄로 시 딩금 상니 마송 시보 베틀레헴 거 코링공가 시 디프리 송 디게 hen 밤뉴에 또 네감투 디프리 송 디게 hen 올롱카 시보 코링공가 밤뉴에 죠 덴줄로 플람라 파하이시 Kedi tinggian gumbong pawe, cuang riga cuang, king of kings. Tu di panika di sibu korenga wang bam kajlo sibu port si pasi. Cuang riga cuang king of kings ni kan tu sibu korenga, koreng kuang api wang besi kajlo. Nekan kera, semai na tu ran kaira non gasu. Tuai alunio global warming, tinggi di peri je. Itulah, tujuh masa last kara semai na lunglu amane tinggi di peri si lui mide itu dene. Same dona. Planet ketamlan Ellen wang ja tu ja kai tinggi di ai buku art ai buku planet kai buku depresi tu ja itulah kamahan ini tu dene kesem dona nakara masa nakara North Korea ma Russia ma kangkat na tu ja nuclear ja pipok pasik tinggi depresi lui ne tu ja aku mau nuclear threat tiba me global warming threat tiba me mata alien invasion threat tiba me no tinggi depresi tu lui la ke aka Wangrabo future siya karo hay mami. Aliu hay kam lumay mayra. Siku mo koy na altukang ko bokra mage. Aliu hay mlum sai. Ting dipri si global warming ne lui lake terrorism ne lui lake nuclear bomb nu nuclear explosion ne lui lake. Paniu second coming wanglan boga powang di marang khang graleng wanglan boga. Ting dipri asi lui rade. Kulu scribe mai khati do we wa juice mugo expert juice mugo literature kasima wa hero tu ni haja ti shokai bim nung ja hani chuang se atu ba mai tu balina jis we chuang manawang rabo ra champrin de kasima dung se sibu jinja na hero te samai oju kamsat khaimi de tu ja sibu dung se last kara plu Hero tu di din kai biye, pli ni siba me, tu di tu si cuang tu si lu tau lu make, pli cuang tu si pli wang le tu ja, pli lu khai lu make, tu sai, church ka Christian mai, pli cuang tu ja, pli siba me pa cuang tu ja, tu tadi tu alu ring tingga, alu pa cuang siap. Paji cuang itu jadi ring tinggal kita kiuma sai, wui mai kumna, samja aluna sibam tadi tu, itulah belu je hamai bo, wui mugu sunset je alu kwadi tu, wamirai, bagu fast coming ga, wui aluna jagan tu, itu dia si je suklamingnya sera si je jagan ni make, kalau si wui tingwang gum biu si kalau Israel mu tu je melong tak kami boy, hadi pawang land rabo jang. Hai buku, kalau segan skumbo buku, sakina glory je buku, skumbo view je, itulah alumni, cap segan ni hai buku galaxy buku Milky Way buku segan ni itu je, alu confirmation high, itu mata morning star, evening star, terus skumbo confirmation high, curi dah bami, itu je, pahan kalau wang kerai boga, buku pam view buku pekian dim view je, pat kai mi deh, jika Nami pala waksim tu molen kami deh si cuang go fast coming ga second coming ga si song bingi henbo globally tinggi di prina jam si buku view se go second coming ga cuang wanglan ra buku second coming ga si buku view se tinggi di piri semaina hina semik hina si ngau ne
Cemai diperigu cemai was yuga. Chuang was yuga. Many earthly king and men try to become God, but only one God become man. Cemai was yuga. Chuang was yuga cara tingwang muini kame. Tiudi Bible gu tingwang chuang riga chuang roni pagu pakin di si phutlu ju cemai mui kuang bosi. Ni kamra leng aliu leng wibo kulu azaya ga den khai mi bo kumju agi manai bo si klui nai ma bo chang bo khai maji bo ni mong bo ting theng chuang di se bi khai ra paken di si phut lu ju aliu leng tuja chuang ri ga chuang si li pri ga lungwang khai mi boy aliun chon jisu tubo khadi hak the herald angel sing tubo lam ga su pasi ran khai piwe tu jam kham khai mi de pasi sibo lam ga su wang boy aliu tha chuan joy to the world khadi krista tubo lam ga pasi chuang e tu jam kham khai mi de pasi chuang ri ga chuang e question sinu pasi nugu chuang ma agu chuang ma pung bam paleng sin alunga keden mama sisi de question si hai si hai bo question si para thiwe nikam lo sai ting theng this is an eternal issue eternal ting theng go issue hai si important thi chong thiwe pa hai si sibu go tingwang go lung set na sibu go chuang di si aliu leng offer thi hai mi de hai bo Christmas ta with Christmas arrival the kingdom is offered as Christmas dawn Christmas ko mo ha chuang di si aliu leng offer tu hai mi de tudi question new kanam boga iniu question ju close kam khai ni pa hai si nugu chuang ma agu chuang ma nalunga naring tinga aring tinga alunga panyo muang ba ma si de question si